Kuri uyu wa gatatu DJ Toxxyk yagejejwe imbere y'urukiko. Nguhaye ikaze niba ari ubwa mbere kora subscribe, ukore like ndetse utange igitekerezo cyifuzo cyangwa inyunganizi yawe muri comment, ntibagirwe kandi no gukora share. Reka dutangire inkuru mbabwire ko Shema Arnaud umenyerewe cyane ku izina rya DJ Toxxyk kuri uyu wa gatatu rero yagejejwe imbere y'urukiko. Uyu rero akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bitandukanye birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi muri rusange n'ibyaha bine arimo gukurikiranwaho. Ibindi byaha nakubwira nuko akurikiranyweho icyaha cyo guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka no kwanga gusuzumishwa icyuma gipima alcohol. Ibi byaha akurikiranyweho byamenyekanye kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 7 Mutarama 2026, ubwo rero yari yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kugira ngo aburane ku bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nk'uko ikinyamakuru Igihe babivuga. DJ Toxxyk agihamagarwa n'umucamanza nyuma yo gutanga imyirondoro ye mu buryo bwuzuye, yahise avuga ko atiteguye kuburana kubera ko ngatarazi ko aburana kuri iyi tariki yo kuri uyu munsi. Yasabye kandi ko yasubikirwa iburanisha akongererwa n'igihe kugira ngo yitegure neza uru rubanza. Yunganiwe n'abanyamategeko babiri, umwe ni Maître w'amahoro Marie José ndetse na Maître Utazirubanda Gad, nabo rero bakaba bunze murye basaba ko bahabwa umwanya uhagije. Maître Utazirubanda yabwiye urukiko ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyatanzwe ku itariki ya 5 Mutarama, ubwo ni ku munsi wo kuwa mbere, kikanakirwa abanyamategeko bakihuza nacyo ku munsi wakurikiyeho hari ku itariki ya 6 Mutarama. Urubanza rero rukaba ngo rwarahise rushyirwa ku itariki ya 7 Mutarama ariho kuri uyu munsi wo kwa gatatu, kandi ngo ntabwo babonye uko baganira n'uwo bunganira. Akaba rero yasabye ko rwasubikwa kugira ngo baganire n'uwo bunganira, bamumenyeshe ibyaha bamukurikiranyeho, bamugira inama z'uko yakwitwara mu rubanza ndetse babonereho no gutegura neza umwanzuro wo kwiregura ku byo ubushinjacyaha bumurega. Maître w'amahoro nawe ntabwo yagiye kure yabyo, yasabye ko bahabwa igihe ariko nanone igihe kiri mu biteganywa n'itegeko. Ubushinjacyaha buhawe ijambo nabwo ubuhagarariye akaba yemeranije n'ibyasabwe n'uruhande rw'uregwa, ariko asaba urukiko ko byakandikwa ku itariki igenwa nta yindi mpamvu ikwiriye kubuza iburanisha kubaho. Nyuma y'izo mpaka, inteko y'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi yahise isubika urubanza rukazasubukurwa ku itariki ya 14 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Ubundi DJ Toxxyk ibyaha akurikiranyweho bifitanye isano n'impanuka yakoze mu mpera z'umwaka ushize, hari mu rukerera rwo ku itariki ya 20 Ukuboza umwaka 2025. Ni impanuka rero yaje no kugwamo umupolisi ndetse nyuma baje gusanga ibiyobyabwenge iwe, ubwo harimo gukorwa iperereza. Harimo kandi icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake, ubwo yakoraga impanuka yagonze umupolisi wari mu kazi ahita apfa, akaba ariyo mpamvu rero icyo cyaha nacyo agikurikiranyweho. Ubusanzwe itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo y'111 riteganya ko umuntu wica undi bw'ububuraburyo, uburangare, ubushishozi buke, umwete muke, kudakurikiza amabwiriza cyangwa ubundi buteshuke bwose ariko adafite umugambi wo kumwica abakoze icyaha. Umuntu uhamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabe amafaranga atari munsi y'500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko nanone atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ikindi cyaha ni ikijyanye no gukora ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo. Ingingo ya 263 ivuga ko umuntu wese ufatanwa, urya, unywa, witera, uhumeka cyangwa wisiga mu buryo ubwo ari bwo bwose ibiyobyabwenge bito cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo abakoze icyaha. Umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora ibi ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Icyaha cya gatatu ni icyo guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka. Ingingo ya 5 y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda iteganya ko umuntu wese yaba atwaye ikinyabiziga cyangwa atagitwaye uzahunga kugira ngo badashobora kumenya ibyabaye kandi azi ko icyo kinyabiziga cyangwa we bwite yakoze cyangwa yateje impanuka ari ahantu hagendwa, azahanishwa igifungo kuva ku mezi 3 kugera ku mwaka n'ihazabu y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 cyangwa kimwe muri ibyo bihano
naho iyo mpanuka itaba yatewe n'ikosa rye. DJ Toxxyk kandi akurikiranyweho icyaha cyo kwanga gusuzumishwa icyuma gipima alcool ubwo DJ Toxxyk yakoraga impanuka byavuzwe ko yari yanyoye ibisindisha. Ubushinjacyaha mukurikiranyeho icyaha cyo kuba yaranze gupimwa ingano ya alcool mu maraso ye. Ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda, iteganya ko abantu bazanga ko babasuzumisha icyuma gipima alcool cyangwa bazanga gufatwa amaraso bazahanishwa ibihano biteganijwe mu ngingo yaryo ya 10. Ni ingingo ubusanzwe ihana uwatwaye ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Iteganya ko ahanishwa igifungo kuva ku minsi 7 kugeza ku mezi 6 n'ihazabu itarenga 20,000 y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa gusa kimwe muri ibyo bihano. Iryo tegeko riteganya ko igipimo ntarengwa mu maraso y'utwaye ikinyabiziga kitagomba kurenga garama 0.80 kuri litiro. Ukurikije ibyaha DJ Toxxyk akurikiranyweho, ibihano byoroshye cyangwa biremereye bizashingira ku myitwarire mu rubanza n'uburyo abanyamategeko be bazategura neza umwanzuro. Mu gihe yagira abanyamategeko bamugira inama yo kwemera ibyaha, kubisabira imbabazi no guca bugufi, byaba impamvu nyoroshyacyaha zashingirwaho umucamanza akaba yamuhanisha ibihano bito bishoboka. Ku rundi ruhande ariko, mu gihe abanyamategeko be baburana bahakana ibyaha kandi ubushinjacyaha bubitangira ibimenyetso, bishobora gutuma ahanishwa ibihano biteganywa n'itegeko ariko hakarebwa ibisumba ibindi kuri buri cyaha. DJ Toxxyk yamenyekanye cyane mu bijyanye no kuvanga imiziki cyane cyane hano mu Rwanda ndetse no hakurya. Urubanza rwe rwabaye kuri uyu wa gatatu isa 3 z'igitondo mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Akaba ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Amakuru avuga ko nyuma yo gukora impanuka ku itariki ya 20 Ukuboza 2025, uyu DJ Toxxyk yahise acika ariko aza gufatirwa mu karere ka Karongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ababonye iyo mpanuka iba babwiye ikinyamakuru Igihe ko yabikoze ubwo yavaga mu Kiyovu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa peyaje yihuta. Umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda. Kubera umuvuduko mwinshi, DJ Toxxyk ngo yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda, yurira inkengero zawo ahari umupolisi aramugonga. Imodoka ye yakomeje gukurura umupolisi mu ntera ya metero zigera kuri 30. Ikinyamakuru kandi gikomeza kivuga ko bivugwa ko bishoboka ko kugira ngo iyo mpanuka ibe yananiwe kugenzura imodoka, aho kugonga ibyuma bizitiye ahari gukorwa imirimo y'ubwubatsi kuri uwo muhanda akisanga yageze ku mupolisi. Mu iperereza ry'ibanze kandi byagaragaje ko uyu DJ Toxxyk nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Ngayo nguko, mbere y'uko nsoza reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora, kore like, share ndetse ntibagirwe gutanga igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi muri comment. Naho ubutaha.